أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مدد غارو خاص بند اللہ تعالی عام مہربان والا و خاص رحمتن والدے. الحمد للہ رب العالمین. طول صفتنا دا خدای تو خاص اللہ لرزی رب العالمین چپالنا کہ ان کے دا طول عالم دے. الرحمن الرحیم عام مہربان والا و خاص رحمت والدے. مالک یوم الدین اختیار مند روز جزا دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تعالی را بندگی کوم او خاص تعالی مدد غاڑم. اهدنا الصراط المستقیم کلکی من لرا پسید لاروانے. صراط الذین انعمت علیہم لار دائے کسانو چھ خاص انعام کرے تا باغی باندے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ناو کسان چھ ندیا کسان چھ غضب کرے شدے باغی باندے و ندی بیلارے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دا پورا کتاب ہے لا ریب فیہ نشتہ شک پدی کتاب کے. ھدی للمتقین پورا لار خود ان کے دے متقیان ہوتا. الذین یؤمنون بالغیب حاضی متقیان چی مان لری پاپٹو خبرو شراغلی دا اللہ دا طرفنا. ویقیمون الصلاة او پابندی کئی دمانزو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ او بعضی دا غمالنا چورکڑی منگ دیتا خرچ کئی دا اللہ بلار کے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ او متقیانا خلق دی چیمان لری بھاغیش نازل کرشو دیتا تا. وما انزل من قبلک او پائش نازل کرشی استان مخیم. وبالآخرت هم یوقنون او باخرت بانے ہم دی یقین لریم. اولئک علی ھدی من ربہم دغ صفتن والا کلک دی بہدایت بانے شدید رب دا طرف ندیم. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دا صفتن والا دی بچکدن کری دا اللہ دا عذابنا. ان الذین کفروا یقیننا کسان چی کفر کرے دے عنادن. سواء علیہم برابر حال دے دیم. انذرتهم ام لم تنذرهم یرا ورکول استادی لرا او یرا نورکول استادی لرا. لا یؤمنون ایمان روڑی دیم. ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم مہر لگول دے اللہ تعالی ددی پزرونو او ددی پغوگونو ماندے. وعلى أبصارهم غشاوة
اور دری بستر گوانے خاص قسم پر دیدی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور دری دپارا عذاب دے لوی شان والا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ او بعضی دخل کنا سکدی شوائی آمنا باللہ وبالیوم الآخر ایمان راوڑے منگا پا اللہ و پرز رستنے وما هم بمؤمنین او حال دارے ندی مومنان یخادعون اللہ والذین آمنوا تگی گئی دید اللہ تعالی سراؤ دی ایمان والو سراؤ وما یخدعون الا انفسهم اور تگی نشی کولے دی مگر دخپل رضانون سراؤ وما یشعرون او دی پوین لریم فی قلوبهم مرض دری پزنوں کی او خاص قسم بیماری رام فزادهم اللہ مرضا نزیاتی کی اللہ تعالی بیماری دیم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ او خاص دی در عذاب دردور کون کے بما کانوا یکذبون سبب دری شامیش دروائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور کم مخشو ویلیشی تاروان مکوئے بزمکگے قالوا انما نحن مصلحون دیوئی یقیناً منگا اصلاح کون کیوں الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون خبر سے یقیناً خاص دی فساد کون کی دی لیکن دین نپوئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اور کم وقت ویلی شدیتا ایمان راوڑے لکچ ایمان راوڑے پورا خلقوں قالوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ الصُّفَهَاءُ دیوائی ایمان راوڑوں گا لکچ ایمان راوڑے قمقل خلقوں الا انہم هم الصفحاء ولكن لا يعلمون خبر سے یقیناً خاص دی قمقلی لیکن دی پوین لریم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا او کلچری مخامخشی مومنان سراوائیم ایمان داوڑے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ او کلچ لارشی جداشی اخبل سرکشان سرام قالوا انا معكم دیو یقینا مستاس مرگریوم انما نحن مستهزئون یقینا منگا ٹوقی کون کیوم اللہ یستهزئ بهم اللہ تعالی بٹوکیو کی بری بوئے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ مہلت ورکی دی اور زیادے ورکی دی لرا پسر کشے دری کے پدا سحال کے جدی بگڑ وڑوی اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی دا خلق دی اغسطر دی گمراہی پہ ہدایت بانے فما ربحت تجارتهم نیس گٹو نکڑا دی سوداگی رہے وما كانوا مهتدین او ندی ہدایت مندن کی مثلهم كمثل الذي استوقد نارا حال دے خلقو پشان دا حال دا غشارے چبل کڑے اور فلما اضاءت ما حوله نار کلا شرو خان کدے اور چاپی رزیدہ
ذهب الله بنورهم بوزی اللہ تعالی رنا داغی وتركهم في ظلمات لا يبصرون اور پریدی دی لرا پڑے رو تیرو کی شدی حسنینی سمن دی کانری بکمن چاڑا گاندی عمیون اڑاندی فهم لا يرجعون دین نو آپس کی حق طرف تا او کصیب من السماء یا حال دی پشانت دغٹ باران دے اسمان دا طرفنا فیہ ظلمات ورعد وبرق چپائی کی ایڈیر تیری او گڑگوڑی او برخناوی یجعلون صابعهم فی آذانهم ورقیدی کو تخبلے پغگنو اخبلو کے من الصواعق دوجد سخت آوازننا حذر الموت دوجد یرد مرگنا واللہ محیط بالکافرین او خاص اللہ دے راگر ان کے کافران لرام یکاد البرق یخطف ابصارهم نزدی دابرخنا چو تختی نظرون دائیم کلما اضاء لهم مشوا فیم ہر کلا چرو خان کی دی لیولا روان چدی بائے کے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا او کلچی تیار کی پدی ندی سارشی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اکو غفتے اللہ تعالی خام خواب و طلب عید دی غگنا و دی استرگیم ان اللہ علی کل شیء قدیر یقینا اللہ تعالی پاس چیز بانے قدرت لرون کرے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اے خلقو بندگی خاص کے اخبر رب لرام الذی خلقکم ہاں رب دے استاسو چتاسی پیدا کریے والذین من قبلکم پیدا کریا کسان چستاسو نمخیوم لعلکم تتقون دید پارا چتاسو بشہر عذابنا الذی جعل لکم الارض فراشا حغر رب دے جوڑکڑے استاس دپار ازمکا غوڑے دلیم والسماء بناء او اسمان چت وانزل من السماء ماء اور آورولی دی آسمان دا طرف ناوبو فاخرج به من الثمرات نور استری دی باعث را قسم قسم غلی میں رزقا لکم دا پار دا فید استاسو فلا تجعلوا للہ اندادا نم گنے اللہ تعالی لر شریکان وانتم تعلمون و حال دارے تاسو پوئے لرے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا او کہے تاسو پشکی داغنا چنازل کرے منگا پا بندخ بل فاتو بسورت من مثلیم روڑے تاسو یو سورت پشانت دے قرآن وادعو شہداءکم من دون اللہ ارو بلے مددگاران مخبل یا گواہی کون کی ساسو دا اللہ نے سیوا ان کنتم صادقین کتاسو رشتینیے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا كَوْنَكَ تَاسُدَا كَارُ وَلَن تَفْعَلُوا أَيْشَرِهِنَّ شَيْكَ وَلَيْمْ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ یرو کے دائے اورنا چھ خشاک دائی دی خلق و گٹیم وعدت للکافرین تیار کرے شرے دا پار عذاب دا کافرانو
وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور زیر ورکا کسان تا ایمان راوڑے اور عملون کڑی موافق دا وحی سرام ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار یقیناً ددید پار بئی جنتنا بیگی لاند داغین ولیم کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزقا ہر وقت ورکڑی شدید دائنا سمیواد پار د خوراک قالوا هذا الذي رزقنا من قبل دی بئی دا غشید اشراکڑ شو منتم مخید دینا وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اروڑ لکی بدی تدار رزق دا جنت دیو بالبشان وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرًا اور دید پارا دی جنتنو کی وابی بیانی پاک ساتھ لشویم وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور دیوا پائے کے ہمیشویم ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها یقیناً اللہ تعالی حیان کی دینا کہ بیان کی یوم مثال دماشی یا زیاد دماشینا فاما الذین آمنوا نا خلق چیمان راوڑے فیعلمون انہ الحق من ربهم ای پوئے لری شدا مثال برابر دے ددی ضرب دا طرف نہ دے واما الذین کفروا ارچ کافران دیم فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا نائی وی سشیق اخدل اللہ تعالیٰ پدی مثال سلام یضل بھی کثیرا گمراہ کی اللہ پدی سردیر لرام وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ہدایت ورکی بدی سرڑے روتا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ان گمراہ کی بدی سرام مگر آکسان چی وطلید اللہ دتعادنا الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ اغدی فاسقان چی ماتی لوز اللہ من بعد میثاقی رسول مضبوط والدائنا ويقطعون ما امر الله به ان يوصل اور پریکی دی ہاچ حکم کرے اللہ تعالی دائے پیوزے والی ويفسدون في الارض اور فساد کی دی بزمگا کی اولئک هم الخاسرون صفتن والا ہم دی پورا توانیان دی کیف تکفرون باللہ سرنگی تاسو کفر کوئے دا اللہ سرنگی کفر کوئے تاسو پا اللہ وکنتم امواتا نو حال دارش تاسو نشتوئے فاحیاکم نجوندی کرے تاسو ثم یمیتکم بیاب مڑکی تاسو ثم یحییکم بیاب جوندی کئی تاسو ثم الیہ ترجعون بیاب خاص اللہ تاو گرزول شیطاسو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا خاص اللہ ذات دے پیدا کری استاسو فیدی دپارا آسی زنا چزم کا کری ٹول ثم استوى الى السماء بیا برابر قصد کو اللہ آسمان تا فسواہن 7 سماوات نو برابر جو کراغی لراو آسماننا وہو بکل شئین علیم اور اللہ تعالیٰ پاسی بنے پوئے لریم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً حکم مخشو ویل سارب ملائکو تا یقیناً زجوڑوں پزمکہ کی احکام چلون کے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویل ملائکو آئے جوڑے تپائے کے آسوک چروانے بکی پزمکہ کی ویسفک الدماء تو یہی بوینے پناہ قصران
ونحن نسبح بحمدک امگا خو پاکی وایو سرد استائن استانا ونقدس لک او تعظیم کو استاد ذات قال انی اعلم ما لا تعلمون ویل اللہ تعالی یقیناً زپویم پائے سے تاسو پہ نہ پوئی گئے وعلم آدم الاسماء كلها اور تعلیم ورک اللہ آدم علیہ السلام تدنمون ٹولو ثم عرضهم على الملائکہ بیعروان ذکر لغا ملائکتا فقال انبئونی باسماء هؤلاء نویل اللہ تعالی خبر را کے ماتا پنمون ذری سیزنو ان کنتم صادقین کتاسو ٹک خبر کوئے قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا دیوئی پاکی دا تعالی را دار قسم شریکنا نشتہ سلم لنا ما سوا دائن شتام تخوض نکڑی را انکا انت العلیم الحکیم یقیناً تا پارس پویا و حکمتن والیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم ویل اللہ آدم خبر ورکدیل را پنمون ذرائی سیزنو فلما انباهم باسمائهم نارکلا چھ خبر ورکدیل را پنمون داغیم قال علم اقل لکم ویل اللہ تعالی ما تاستنو ویلیم انی اعلم غیب السماوات والارض چی یقیناً زپوئیگم پپٹو سیزنو خبرو دا اسمانونو دزمکو وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون اپوئیگم پائے چتاسو سخکار کوئے و حاش ستاسو پڑ ساتے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ او کلچو علم گا ملائکو تا سجدہ سلام او کہ آدم علیہ السلام تا فسجدوا الا ابلیس ندی دا سجدہ اکڑام سوار ابلیس نام ابا واستکبر انکارو کو آغد سجدینا او زانل وے اگڑو وکان من الکافرین او شو یا ودید کافراننا وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ او علم گا آدم وسط بی بستاب جنت کی وکلا منها رغدا حیث شئتما او خوراک وید دی جنت نا پریوانا چکم زی خوخیستاسو ولا تقربا هذه الشجرة ونیز دیمو زید ونتا فتکون من الظالمین کنیشے بتاسو دو ظلم والونا فازلہم الشیطان عنها نوخ یولد دوال شیطان دو وجد آئیوننا فاخرجہما مما کانا فیم دویس لی دادوالا دا زین شدی پائے کیوں وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو او علمنا کشے بعض استاسو دبعض دشمنان ویم ولکم فی الارض مستقر استاسو دپارا پزمک کے وی زید و سیدو ومتاعن او فیدی اغسل دسیدننا الہین تر وقت پوریم فتلقى آدم من ربه کلمات نزدکڑ آدم علیہ السلام دخپل لبنا یسو کلیمیم فتاب علیہم نو مہربانی اکر اللہ تعالیٰ پاک باندی فقبل ولود توبیم انہو هو التواب الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ دیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے مدیم قلنا اهبطوا منها جميعا وَالْمُنْغَا كُسِّ تَاسُودَ دِينَ ٹول فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى
نکراشی تاستا زمان طرفنا ہدایت کو ان کے فمن تبع ہدایا نشاش تابداری اکڑا زمان ہدایت فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون نبی حسیرا پدی بنے و نبدی غمجن کی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا آغشاش انکارو کو بزرکی اور تکذیبوں کو پجبا آیت نظم اولئک اصحاب النار دا کسان دی اور والا ہم فیہا خالدون دی بپائے اور کے ہمیشہیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے نعمتون زما آغاش ماکڑی بتا سبانے واؤفو بیاہدی او پروالیو کے بلوزن زمان اوف بیاہدکم نظمم پروالیو کم دلوس بلتاو سران وی آیا فرحبون خاص زمانا تاسو یرکویم وآمنوا بما انزلتم اور ایمان دوڑے پائے شما نازل کرے مصدقا لما معکم تصدیق ان کی دائے کتابنو جتاو سرلیم ولا تکونوا اول کافر بے امکی گے تاسو اول کفر کن کی بدے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا او ماخلے پا مقابل دایتن زما کی دنیا معمولی وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ خاص زمانا تاسو یرکوئے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ امگڑ وڑکوئے حق پا خلقو بسبب دباطل سرام وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَمَپَٹوئے حق لرا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وحالدارے شتاسو پوئے لرائے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَپابندی کوئے دمانزو وَآتُوا الزَّكَاةَ وَرْكَوْا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَرُكُوعْ كَوْا سرد رکوع کنا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ آیا بیان کوئے تاسو خلق تازنے کئے وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَيَرَوَيْ تاسو خپلزاننا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اور حال دارے ستاسل لئے کتاب دا اللہ افلا تاخلون آیتاسو دا عقل نکارنا لئے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور مدد واڑے واخلے اللہ پس سبب دا صبر کولو دا موس کولو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور یقیناً دا کار خامخا گران نے مگر نہ گران پاشا عاجزی کی اللہ تعالی الذين يظنون انهم ملاقو ربهم خلق دی یقین کی کہ ملاقات کا ان کی ریدی دخل رب سرام وانهم الیہ راجعون و یقینا دی اللہ تعالی تور گردید ان کی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے نعمتون زما ہاشم آکڑی بتاسو وانی فضلتکم علی العالمین او داش ما تاسو را غروالے درکڑو پخلقو دا زمان استاسو واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا اور یرو کے دا عذاب دا غیر وزنا نبشی بچ کولے نبشی دفع کولے نفس دبل نفس نائز شیم ولا يقبل منها شفاعتنا نبشی قبل دے ددائیں نفس نا سفارش کول ولا يؤخذ منها عدل انبشی آستکے دے داغنا سبدلا سفیدیا ولا هم ینصرون نوادی سراس مدد کے دیشیم
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ او کلچی بچکڑے منگا تاسو دا فرعونیانونا یسومونکم سوء العذاب رسولی تاستان اکار عذابنا یذبحون ابناکم علالو البیزامن ساسوم ویستحیون نساءکم وبحاکولی زنان ساسوم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم او پدی کار کے امتحانو یا انعامو ساسو درب طرف نلویم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ او کلچو چومنگا ساسو دوجن دریاب فَأَنْجَيْنَاكُمْ نبشکڑے منگا تاسو دغرق دلنا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وغرقڑ منگا فرعونیان وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وحال دارش تاسو قتل وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلًا او کلچی وعد اکرم موسیٰ علیہ السلام سراد سلیخ تشبو ثم اتخذتم العجل من بعد بیاونیو تاسوس خیب خدای سرا پستت لداغنا وانتم ظالمون حال داری تاسو ظلم کون کی گئے ثم عفونا عنکم من بعد ذالک بیا مافی حکم وستاسنا پستدائی کارنا لعلکم تشکرون تید پارا شتاسو شکر کید اللہ دینام وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ او کلچی ورکڑوں گا موسیٰ علیہ السلام لکتاب تورات او جدائی را سن کے پمنز حق باطل کے لعلکم تہتدون تید پارا شتاسو ہدایت ممہم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ وَكَمْ وَحْشِوَ الْمُوسَى علیہ السلام مخبل قوم تائے قوم زمان اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ یقیناً تاس ظلم کرے پخبل زانونو بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ بَصَوْرِ دَنِيُولُ سَاسُ سِخِلَ رَبُ خُدَائِمْ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَعَرِكُمْ نو توبہ باس اغزات تچ پیدا کری تاسو بیل بیل فقتلوا انفسکم نو قتل کے اخبر زاننا ذالکم خیر لکم عند بارکم دا کار ساوز پارا دیر فید من نے پنیز اغزات چی تاسو پیدا کری بیل بیل فتاب علیکم نو اللہ خاص مہربانی انکر بتاسو انہو هو التواب الرحیم یقینا اللہ دیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ او کلشو التاسو اے موسیٰ علیہ السلام چری منگا خبر نمنستان حتی نر اللہ جہرتن تردشوینو منگا اللہ لرخکاران فاخذتكم الصاعقة نونو تاسل لو تندر وانتم تنظرون وحال عيش تاسو قتل ثم بعثناكم من بعد موتكم بیارا جوان دکڑیم گا تاسو پس مرک تاسونا لعلكم تشکرون تید پارا شکر کے دین عمد اللہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ اصور اکرم استاسو دپاسا نرے وریضم وَانزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَامِ او پیدا کرم تاسو لرات رنجبین و مرزان کلو من طیبات ما رزقناکم وَالْمُنْغَا خُرَيْن دا پاک حاغنا چم تاسو لدر کریم وما ظلمونا دیہ ظلم نو کریزم ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دی پخپل زانون وان ظلم کوم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ او کلچو علمگا داخل شیدی کلیتا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا نخرے داغینا شکم زیخو خیستاسو پریوان خوراک
وادخلوا الباب سجدا اور داخل شے دروازے دے خارتا سرخ کتکون کی اللہ دا پارا وقولوا حتۃ نغفر لكم خطاياكم اوائے تاسو حتۃ کلمان نو بخنبکم تاستا دا گناون تاسو وسنزيد المحسنین او خام خاص زیادہ بدلب اور کونگا خیستکار کن کتا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم نو بدل کو ظالمان خلقو آئے غصت وینا سوا داغ وینا ناشی طویل شوا فانزلنا للذین ظلموا رجزا من السماء نرولے گونگا پائے کسانوں چی ظلم اکڑو سخت عذاب داسمان دا طرفنا بما کانو یفسقون دا دے وجنا شدید اللہ دا حکم نوتل ویز استصفا موسیٰ لقومیں او کلچی اوبو غفتی موسیٰ علیہ السلام دا پار دا قوم فل فقل نضرب بعصاک الحجر نویل منگا اوہا بام ساخ پر سرگٹا فانفجرت من حسنتا عشرت عینا نو بیدید آئے گٹنا دولس چنین قد علم کلو ناس مشربهم یقیناً پی جند ہر ڈلے اخبر زیرس کلو کلو واشربو من رزق اللہ ویلمگا خورے اسکے دا اللہ دا بخششنا ولا تعصوا في الارض مفسدين مگر ہے پزمک کے فساد جوڑون کی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ وَكَلَّ وَيْلْ تَعْصُوا مُوسَىٰ علیہ السلام لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ اشرے صبر نکو منگا پیو قسم خوراک فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ ندعا وغڑا منگ لرا دخبر ربنا یخرج لنا مما تنبت الارض چرو باسی من لرائے قسمنا چی زرغنی ازمکان من بقلها ترکارو دائنا وقصائها ودبادرنگو دائنا وفومها ودوگ دائنا وعدسها وددال دائنا وبصلها ودپیاز دائنا قالا تستبدلون اللذی هو ادنا اویل موسیٰ علیہ السلام آیتا سغوارے حق شیش معمولی رہے باللذی ہوا خیر پا بدل داسیس کی چڑیر فیدہ من دے احبتو مصران کسے و خارتا فإن لکم ما سالتم یقیناً تاسو لرا پر خار کی باغشی چی تاسو غوارے وضربت لهم الذلۃ والمسکنہ اور ٹاپکڑے شو پری بانے ذلت دخوی او غریبی دخکارا وباؤ بغضب من اللہ واختشدی بلوی غضب دا اللہ طرفنا ذالک بینہم کانوا یکفرون بآیات اللہ داد دے وجنا شری کفر بکو پایتون دا اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق او وجلے پیغمبران بغیر صد جرم شرعینا ذالک بما عصوا دا پسور دا شری نافرمانی کولا وکانو یعتدون او تیروتل کول دا اللہ دا حدودنا ان الذین آمنوا یقیننا خلق چی ایمان راوڑے والذین ہادو آکسان چی یہودیان دی والنصارى والنصرانیان والصابین نور بیدین خلق من آمن باللہ والیوم الآخر چاچی ایمان راوڑے دے پا اللہ و پرز رستنے وعمل صالحا عمل کرے برابر دواحی سرام فلهم اجرهم عند ربهم ندیل را ثواب دا عملون ددید بنی ضرب ددیم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون
او نبی حسیرا بدی باندے او نبدی غمجن کی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کم وخشواغسم گا مضبوط لوستاسو ورفعنا فوقكم الطور اپورتکم گا استاسو دا پاس طور غر خذوا ما آتیناکم بقوة ویلمنگا اونی سے حائش درکڑے منگا تاسو تا پطاقت خپل وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ آیاتوائے حغائش پری کتاب کریم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ دید پارا چتا سمتقیان شے یا بشہد عذاب دالانا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ بیا مخواڑو تاسو پس دیل او زغسلنا فلولا فضل اللہ علیکم نکنے فضل اللہ تعالی پتا سبحانے و رحمتو و خاص رحمت دا لکنتم من الخاسرین خامخا وعبتاسو دپور تاوانیانونا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور یقیناً خبر یہ تاسو بحال دائے کسانو چی دا حدنا تیروتی و استاسنو پبارد خالی روز کی فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين نویل منگدیتا شیطاسو شادوگان پدا سیال کی جزلیلان بیم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها نوگر ظلمنا دا واقعا عبرتنا کا سزا غشا لرا شاغیت حاضروا سوک شدائن رسو وموعظة للمتقين او عشو دپارد متقیانو دد امت وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَكَمْ مُخْشِوَيْ مُوسَى علیہ السلام قبل قوم تا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً یقینا اللہ تعالی تاس حکم درکئی شلالک یوغام قالوا وَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ویل دی آئینی سیتم لراتو خکڑشیم قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین ویل موسیٰ علیہ السلام پنائی غرم پا اللہ سلام چشمزو د جہل کون کنا قال ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونها ویلی دعا غوڑا منگ لرا دخبر ربنا چی بیان کی منگتا صدے رنگ دے غوام قال انہو یقولو انہا بقرۃ صفراء ویل موسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ فرمائی دا غوڑا زیرام فاقع لونہا تیز رنگ دے نا تیز دے رنگ داغے تسر الناظرین و خوشالک یا شال راچ دے تگوریم قال ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہیم ویل دی دعا غوارا منگ لرا دخبر ربنا چی بیان کی منگتا چسری نور صفتو ندائے ان البقرہ تشابہ علینا یقیناً دا قسم دغوا گڑوڑ شب مواندے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور یقیناً منگا کشر اغاڑی اللہ تعالی خام خارسید ان کیوں مقصد خلتا قال إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ ویل موسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ فرمائی دائے اغادا
لا ذلول ندى پکار لگولشیم تصير الارض ناڑیز مکی ولا تسقی الحرسا نخربی فصل لرام مسلمت روغ موٹرا لا شیت فیا نشت از مخالف داغ پائے کی قالوا الآن جئت بالحق دیویل وستی راتلو کل پورا بیان سرام فذبحوها وما كادوا يفعلون نالا لکڑ دی آغی لرا پست دی بیان نام انونی دی چیدار کا کار کڑے مخید دی بیان نام وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا او کلشی وجہ تاسو یوتن نمختلف شوئے قرآن کی را مبارکی واللہ مخرج ما کنتم تکتمون اللہ راہ کارکون کے دے حاغا شیچ تاسو یہ پٹوئے فقلنا اضربوه ببعضها نویل منگا وہے دلرا پر ٹکڑ داغے کذالک یحیی اللہ الموتى دغسی جوندی قریب اللہ تعالی مڑو لرام ویریکم آیاته او خیتا استعان خید قدرت فل لعلکم تعقلون دید پارا چتا سد عقل نکار والے ثم قصد قلوبکم من بعد ذالک بیا سخش والستاسونا پست دی واقعاتنا فہی کالحجارت او شد قصوام ردازونا پشانت دا گٹوری بلکہ زیاد سخت دی داغی گٹوناوم وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ زگچی یقیناً بازی دگٹنا خام خاریم چڑیر بیگی دائینا سندنا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ یقیناً بازی دینا خام خارش اوشویم فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَانُ روزی دائینا وَوَمْ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ یقیناً بازی دگٹنا خامخا غری شرار غڑی من خشیت اللہ دا ٹول دا اللہ دا یرد وجیم وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اُنَّ اللہ تعالی غافل دا غکارنا چتاسو کوئیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم آیت مکو ایتاسو مومنانو چی خبر بومنی دا خلق ستاسو وقد کان فریق منہم او حال دارے چی دائی اردل ددینا یسمعون کلام اللہ اوردی کلام دا اللہ لرام ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا جادی بدلی معنی دائے پسائن شپوشی دائے پمانو وهم يعلمون وحال دار دی پوئی چدا گناہ دے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کلچے مخامخ شدید مومنان سرادی ویمون خویمان راوڑے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ کلچی وعدشی باعث دید بعض سرام قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ دیوئی آیا تاسو خبر ورکوئے غیلرام بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ پائے خبرو چی خودلی تاست اللہ تعالی لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ عاقبت دارے دیوا زور اور شیپ حجت کی پائے سربتاسو پنیز دربستاسو افلا تعقلون آیا ولید عقل نکارنا لے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ
او باید دینان پڑ خلق دین پوئیگی پا کتابانے الا آمانیا لیکن تابداری کئی دا خواہشاتو دا ملیانو وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَنَذِرِ مگر گمان چلئیم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ نو تباید آئے کسان رائشری کی کتاب لرا پخپر اللہ سنو ثم یقولون هذا من عند اللہ بیاوائی دا خدا اللہ دا طرف ندے لیشتروا به ثمنا قلیلا دید پاراچ حاصلی دی بائسرا دنیا معمولی فوائل لهم مما كتبت ایدیہم نو تباید دی لرا دوجد آئینا شریک دی لاسن دی وویل لهم مما یکسبون نو تباید دی لرا دائینا شریک گٹی پدی سران وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا اوائدی شریع بن رسی منتورد جہنم مگر یو سورج اشمیر لشیم قل اتخذتم عند الله عهدا تو غسل تاسو بنی زلاوانی لوزم فلن يخلف الله عهدا نیشر خلاف نکی اللہ تعالی دخل لوزنا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلکہ جوڑائے تاسو پا اللہ وانے خبریش نپوئے گئے تاسو بلا داسن دا بلکی من کسب سیئہ چاچے اکڑو بدکار وحاتت بھی خطیئتہم اراغیر کدلنا دے گناہ دد ترمرگ پورے فولائک اصحاب النار ندا کسان دی اور والا ہم فیہا خالدون دیوا پائے گا میں شریم والذین آمنوا وعملوا الصالحات آکسان جیمان راوڑے عمل نکڑی موافق دا وحی سرام اولئک اصحاب الجنہ دا کسان جنت والدی ہم فیہا خالدون دی وبائے کے مشہیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ او کلش جاغست امونگا پوخ لوز دا بنی اسرائیلنا چی بندگی بند کوئے تاسو سواد اللہ ندبل وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا انیکی بکوئے مورب دارسر انیکی کول وذی القربى والیتاما والمساکین اخپلوانو سرا یتیمانو سرا ومسکنانو سرا وقولوا للناس حسنا وعیب خلق تا خیست خبریم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة و پابندی کوئے دمانزو اور کوئے زکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم بیا مخواڑو تاسو ددیل وزنا مگر لکسانو استاسونا وانتم موردون او عادت ساسو دے مخاڑول ویزخلنا میساقکم او کلش واغستمگا مضبوط لو استاسو لا تسفکون دماءکم نبتو اوائے تاسوینی دخپل وینی دیوبل پنا حقام ولا تخرجون انفسکم من دیارکم انا موبا سے تاسویو بلران ذکورن استاسونا ثم اقررتم بیا اقرارکو تاسو بدی لوزم وانتم تشہدون تاسم شہادت گوئن ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم بیا تاسو اے خلقو وجنے تاسو خلزاننا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم
او باسے اوڈل استاسو ذکورن داغینا تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان مرگتیا کو اے تاسو دیو بل سرا دئی پا مقابلہ کی پا گناہ پا ظلم کی وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ او کراشی دا کسان تاست قیدیان نخلاصوئے تاسوئی لرا پا فیدیو ورکولو وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ او شاندار حرام کڑشور پتا سبانی استلائی افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض آیا فسیمان لرائے تاسو ببعض حصہ کتاب او کفر کوئے ببعض حصہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم ننشت بدد آغچا شکی دا کار استاسونا الا خزی فی الحیات الدنیا مگر شرمندگی بجون دنیاوی کی ویوم القیامت یردون الى اشد العذاب اور پرزد قیامت باو گزول شدید سخت عذابتا وما اللہ بغافل عما تعملون وند اللہ تعالی غافل دائے کارنا شتاسوی کوئے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ دا خلق دی شخوخڑے جن دنیای باخرت فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون نبشیس پکولے ددین عذاب مقرر ددی و نبتی سرا مدد کے دیشی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ آیقینا مرکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام در کتاب تورات وَقَفَيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور پر لپسیلے گلی منگا داغن رسو رسولان وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور کرو منگا عیسیٰ عزوید مریم تاخکار دلیلنا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اکلکڑو منگا دلرا پر روح پاک سرام أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ آیا نہر وقت شراب اوڑو تاثر رسول دا سی خبریش نبغختے استاس النفسنون تاسلوی کو لدائینا ففریقا کذبتم نیوٹلا در رسولانو تاسو دروجنو گرزول وفریقا تقتلون و بلڈلا تاسو وجلام وقالوا قلوبنا غلف اویل بدی زمگا زنا ڈک دی دلمنا یا زنا زمگا بندی پا پردو کی بلعنہم اللہ بکفرین بلکہ لعنت کرے اللہ پدیوانے پسود کفر ددی فقلیلا ما یؤمنون دیر کم ددین ایمان روڑی ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم اور کلچ رائے دی تا کتاب دا طرف دا اللہ نا تصدیق ان کے رائے کتاب منوشد دی سردیم وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا او دی مخدرات للو دی کتابنا مدد بے قختد اللہ تعالیٰ دا کافرانو پا مقابلہ کی فَلَمَّا جَاءَهُمْ عَارَفُوا كَفَرُوا بِهِ نارکل چراغ دی تاغشیش دی پی جندو انکارو کو دی پاغبانی زدوئیم فلعنت اللہ علی الکافرین لعنت اللہ تعالی دے کافران باندے دا کیسٹ دا ملاوی دو پتا یاد ساتھی ایوب اسلامی کیسٹ مرکز دا کسانی شاعتا کباڑی بازار پیکور خار بیس مشترو بھی انفسهم بد دے حغائے چخسکڑی دی باعث رضان نخبل ان یکفروا بما انزل اللہ
چو کفر کی دی پائے چ اللہ تعالی نازل کرے بغیاً دوجہ دزد عنادنا ينزل اللہ من فضلی پدی خبر چرالی کی اللہ تعالی باز فضل خبل علی من یشاء من عبادہ پاشا بانے شوغاڑی اللہ تعالی دخل بندگاننا فباؤوا بغضب لا غضب ناختشدی بیو غضب سرا دپاس دبل غضبنا وللکافرین عذاب مہین او خاص کافران در عذاب دے رسوا کن کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ حکم ویل شید ایمان روڑے پائش اللہ تعالی نازل کرے قالوا نؤمن بما انزل علینا دیویم ایمان روڑو پائش نازل کرے شریپم ویکفرون بما وراء او کفر کی دی پائش سوا دائے ندیم وهو الحق مصدقا لما معهم او دا ما سوا حقم دے او تصدیق ان کے رائے کتاب چی دنی سرے قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مومنین طول توائن ولی وجل تاسو پیغمبران دا اللہ مخی ددی تورام مخی ددینا کرے کئے تاسو ایمان روڑن کی بتورات وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ وَيَقِينًا رَاوَڑُ تَاسْتَ موسیٰ علیہ السلام مخکارا دلیلنا دا توحید ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ بیاونیو تاسو سخیل را پخدای سرا پسدانا وحاندارے جتاسو ظلم کوم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَكَلَ جَاغَسْتُمْغَا مضبوط لَوَسْتَاسُ وَپُورْتَكْرَوْمُ اسْتَاسُ دَپَاسَ تُورْغَرَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا وَيْلُوا مُنْغَاوْنِ سَعَيْشِ دَرْكَرِ مُنْغَتَاسْتَ بَطَاقَتْ اور ایدر احکام قالوا سمعنا وعصينا دیویل منگاوی دلی اونگا نمانوم واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم او گڑوڑ کڑشو دری پزنوں کے محبت دسخی پسود زور کفر دریم قل بئس ما یامرکم به ایمانکم ان کنتم مومنین تو آیا بد ہاشیچ حکم در کی تاست پائے ایمان ستاسو کتاسو ایمان والا قل ان کانت لکم الدار الآخرت عند اللہ تو آیا کچروی ستاز دپارا کور رستنیش جنت دے پنیز اللہ خالصتا یواز ستاسو من دون الناس سواد نور خلقنا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین نو غوڑے مرگ لرا پدروغ جنوانی کتاسو رشتنی ہے ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم کوئی شری نغاڑی دی مرگ ہرگز پسودائے ملنو چمخ کے لئے گلی لا سنو ددیم واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالی خپوئے دے پحال دے ظالمانوں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ او خامخاو بممیت دیل را دیر ہی رسناک دعام خلقنا پجن دنیاویم وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا دے شرک انکنہم یود احدهم لو يعمر الف سنہ ارمان کی ہر یو ددی عمر دے ورکڑشی زرکالا وما هو بمزحزه من العذاب ان يعمر ان دا کس بچکون کے دل رضا عذاب اللہ نا عمر دے ورکڑشی واللہ بصیر بما يعملون اللہ تعالی دن کے رضا عملون شدیئے کئی
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك تو سوک چی دشمنی دا جبریل ناغ تبارے ذکر جبریل راوڑے دا قرآن ستابد بإذن اللہ پا حکم دا اللہ مصدقا لما بین یدے تصدیق ان کے لدائے کتابوں چمخ کی دے قرآن نریم وہدا و بشرا للمؤمنین و ہدایت دے او خوشحالی دا دپار ایمان والو من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال اغسوک چی دشمنی دا اللہ و داغد طول ملائکو و داغد رسولانو و خاص دا جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین یقین اللہ دشمن نے دا سی کافرانو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور یقین نازل کریم گتا آیتنا واضح وما يكفر بها إلا الفاسقون و انکار نکید دینا مگر آسوک چوتلی دا حکم دا اللہ نام او کلما عاہدوا عہدا نبذه فریق منهم آیا روح چلوس کرے دیو لول مات کرے غیل رائے اور ڈلے دینا بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ دیر دین ایمانم نروڑی ولما جاءهم رسول من عند اللہ مصدق لما معهم اور کل شرائع دی رسول طرف دالانا تصدیق ان کے دائیں کتابوں چی سرئی نبذ فریق من الذین اوتوا الكتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم نو غزو یوڈلی دائیں کسان ناچی ورکڑشور کتاب کتاب دا اللہ لرا اورتا دشاگان اخبلنا کانہم لا علمون نشولی گویا کی دی سیلم نلریم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وطابداری اکردی دائے چلستبا شیطانانو وزمان دباد شاید سلیمان علیہ السلام کے وما کفر سلیمان کفر نو کرے سلیمان علیہ السلام ولیکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کرو یعلمون الناس سحر زگا خود بے خلق تجادو وما انزل علی الملکین ببابل و تابداری اکردی دائے شرالے گلشو پتو ملائکو ببابل خار کے ہاروت و ماروت نمیو ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا اور تعلیم نور کو دی شاطر سحر تردیچ اور تبع ویل نصیحت دپارا انما نحن فتنة یقینا خصاص دپارا امتحانیو فلا تکفر نکفر مکوا پیز کلو دجادو فیتعلمون منهما ما يفرقون به بین المرء والزوج نیزدکو بدی داغینا حاغا چی جدائی بیرا واسطا پسو دائے پمند سڑی و دخل دائے وما هم بضارین به من احد الا بإذن اللہ انو دی ضرر ورکا ان کی پائس رئیس چاہتا مگر پا حکم دا اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم اور اس دکول دیا غیر مناش نقصان ورکو دیتا اس نفین ورکو لدیتا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ایقیناً خفو ادل دی چچا واغست دا جادو نبی دل را پاخرت کے اس حصہ ثواب وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ او خام خابت دعاش خسکری دی پائے سردان نخبل لو کانو یعلمون کدی پیدے
ولو انہم آمنوا واتقوا اکل خلق ایمان راوڑے اور زان ساتلے دا کفر و دا سیرنا لمصوبت من عند اللہ خیر خامخا دیر ثواب شد اللہ دا طرف ندے غردے لو کانوا یعلمون کشر دی پویلرلے یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ایمان والو موئے تاسو لفظ رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا اوائے تاسو لفظ انظرنا و بیاغوکی دے خبر داغتا وللکافرین عذاب علیم و دا پارا دا کافران و عذاب درناک دے ما یود الذین کفروا من اہل الكتاب وللمشرکین نغاڑی کافران خلق چی کتابیان دی و نور مشرکان خلق ان ینزل علیکم من خیر من ربکم چی نازل دکریشی پتاسو سوحی استاسو درب دا طرفنا واللہ یختص برحمته من یشاء اللہ تعالی خاص دی پخبر رحمت سرائے چالچی وغاڑی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالی خاوند الوی فضل لے ما ننسخ من آیت او ننسها آشی بدل کو منگا آیو آیت حکم داغی یا تلاوت دائے آئیر کم آئے لرستانا ناتی بخیر منها و مثلها روڑونگا غرد آغین آیا دائے پشان ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير آیت نپوئے گی یقیناً اللہ تعالیٰ پاسی بانے قدرت درن کرے ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض آیت نپوئے گی یقیناً اللہ خاص غلرہ باسعید اسمانوں درمکرام وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير اور نشتتاس لراد اللہ سوائے سکھ بچ گا ان کے ان مددگار ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل آیا غوارے تاسو چی اعتراضونوں کے پر رسول خبل لگسنگ چی اعتراضون شو پر موسیٰ علیہ السلام ددین مخکیم ومن یتبدل الکفر بالایمان اچھا شو آغستو کفر لنا فبدل ایمان فقد ضل سواء سبیل یقیناً دے ووڑید برابر لارنا ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا غاڑی دیر د کتابیانونا چی واپس کی تاسلنا پس ایمان ساسونا کفر کون کی حسدا من عند انفسهم دا دوی دا حسد چی پیدا شید دی دا نفسننا من بعد ما تبین لهم الحق رست دائنا شخص کار شعر دیتا حق فعفو وصفہو نعفو کے درینا و مختناروے حتی آیاتی اللہ بیامرے تردی چراولی اللہ طلاق پلحا خاص حکم ان اللہ علا کل شئن قدیر یقیناً اللہ تعالیٰ پارسی بانے قدرت لرن کرے واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة اور پابندی دمان زکوے اور زکاة ورکوے وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ آج لے گئے مخی دپارات زانو مخبلو خوش نیک عملی ابمو میں تاسو داغ ثواب دا اللہ سرعام ان اللہ بما تعملون بصیر یقیناً اللہ تعالیٰ پائے ملون چتاسو کوئے لدن کرے وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا ادی وئی شرے داخل بنشی جنت تا مگر آسوک چی یہودی یا نصرانی
تلک امانیهم دا خواہشات دریم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین تو روڑے تاسو خکار دلیل تاسو کہ تاسو رشتنی ہے بلا بلکہ دا سدا چمن اسلم وجهه للہ وهو محسن چاچی تابع کو خپل مخ خاص اللہ لراو دیو احسان کو ان کے باقیدہ کی بتوحید فلہو اجرہو عند رب تدپارا ثواب دا عمل دے پنی ضرب دو ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون انبیہ سیرا پدی ونبدی غمجن کی وقالت اليہود لیست النصارى على شيء اوائی یہودیان ندی لا نصورا پیس دین ماننے وقالت النصارى لیست اليہود على شيء اوائی نصورا ندی یہودیان پیس دین ماننے وهم يتلون الكتاب وحال دار دوار دلیل لکتابنا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم دغصب ویلائے کسانو چیل من لرو پشاند وینادریم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ نو اللہ و فیصلو کی ددی ترمند قیامت پر فیما کانو فی اختلفون پائے خبرو کی چلی پائے کے اختلاف کریم ومن نظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ اسوک دلی ظالم نے داشانا چی منقید اللہ دا جماعتننا چی یاد کریشی پائے کہ خاص نند اللہ پا توحید وصافی خراب آودی کوشش کی دائے پروانی کے اولئک ما کان لهم من يدخلوها الا خائفین دا کسان ندی مناسب ایلرائش داخل شی دی جماعتنو تا مگر پتا سال کی چی روکیم لہم فی الدنیا خزی دید پارا دنیا کے شرمندگی دا ولہم فی الاخرت عذاب نظیم اور دید پارا پا آخرت کے عذاب دلویم وللہ المشرق والمغرب اور خاص اللہ درد مشرق و مغرب فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ لکم خواہش تاسو گرزوئے مخونان علتکید اللہ تعالی مخشترم ان اللہ واسع علیم یقینا اللہ تعالی فراخ فضل والد عالم نے پارسم وقالوا اتخذ اللہ ولدا اوائی دینی ولد اللہ تعالی زان لزوئے اولاد سبحانہ پاک دے اللہ دا اولادنا بل لہو ما فی السماوات والارض بلکہ دا اللہ اختیار کی آغٹول سجنا شری اسمان موزمکہ کے کل لہو قانتون ناٹول دی اللہ لرا طاعت کا ان کی بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کن کے دا اسمانوں دزمکی دے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَقَلَشِ وغاڑی اللہ تعالی وکار کول ویاغی توشان واغوشیم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية وآيا کسان چلم نلریم ولی خبر انکی موسر اللہ تعالیٰ پخپل آیا ولی نرازی مونتا نخج مونغارو کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم داسی ویلوائے کسانو چدرین مخیو پشاندو اینادرین تشابہت قلوبهم یوشان شیری ددی زونا دیو بالسرام قد بین الآیات لقوم یوقنون یقیناً واضح کری منگا دیر دلیونا قوم دا پارائیں چی یقین لریم انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا یقیناً لگلے منگا تو پا حق سرائے زیر ورکون کے ویر ورکون کے ولا تسأل عن اصحاب الجحیم
اور تپوس نشی کے دستانا پبارد جہنم والو کے ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ایشرین رضا کی استان یہودیان و نصارا تردیش تروان شی دریب دن بسے قل ان هدى الله هو الهدى تو ہدایت اللہ تعالی شرے بسغ حق ہدایت دے ولئن اتبعت اهواءهم اقبل فرض روان شت دری بخواہشات بسے بعد الذي جاءك من العلم وصدائے نشراغ لیتا علم چی وحید قرآن نام ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر نبی تعالی راد اللہ طرفنا سوک بشک ان کے ہونا مددگار الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتے آکسان چی ورکڑے منعیت کتاب للیدہ کتاب پلائق لستل دریم اولئک یؤمنون بہدا کسان ایمان لری بدائی کتاب ومن یکفر به او چاچ کفر کو بدے کتاب فاولئک هم الخاسرون ندا کسان دی پورتوانیان دی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے نعمتنا زما ہوا شکری ما بتاسو وانی فضلتکم علی العالمین او خاص دائنام چما غروال درکڑو تاستا بخلقو دا زمان استاسو واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا او یری غیر عذاب دا غوزنا شنبشی لرکو لیس نفس دبل نفس ناس حصد عذاب ولا يقبل منها عدل انبشی قبل دے دائے نفس ناس بدلا ولا تنفعها شفاعا انبا نفور کولشیات سفارش ولا هم ينصرون انوادی سرا سے امداد کے ریشیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ او کلاش امتحانوں کو پہ ابراہیم علیہ السلام رب داو پیوسو کارون سرام ناغ پورا داکل قال انی جاعلک للناس اماما ویل اللہ یقینا گردون دتا دخل کو دپارا پیشوار دین قال ومن ذریتی ویل آغاو گرزے بازی دولاد زمانہم قال لا ینال عہد الظالمین ویل اللہ نرسی زمانہ لو الظالمان تا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا او کلچو گرزم بیت اللہ زیدت لو راتو دپار دخل کو زید آمن وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اول منگاونی سے زید ادریدو ابراہیم علیہ السلام نا زید ماندو واحدنا الى ابراہیم و اسماعیل حکم ورکم ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام تا ان طہر بیتی چپاک ساتے کور زمان للطائفین والعاکفین والرکع السجود دپارا دطواف کو ان کو اور دپارا اعتکاف کو ان کو رکوع و سجدہ کو ان کو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وکم مخشویل ابراہیم علیہ السلام اے ربا اگر زواداز خاریہ امن والا
وارزق أهله من الثمرات اور کوا ددی سیدن کو دار قسم میں غلونا من آمن منهم باللہ والیوم الآخر خاص کرائے کسان دا شیمان راوڑے ددین پا اللہ پر سنے قال ومن كفر فأمتعه قليلا ویل اللہ روزی بور کوم زاغ شاتا چ کفر کڑی نو نفع بور کوم آغتا سلگ زمانہ ثم اضطره الى عذاب النار بیاوے پزورو لگم عذاب دورتا وبئس المصیر بد زید ورسلو دا جہنم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَكَمْ وَخْشِ پورتکول ابراہیم علیہ السلام بنیادنا دا بیت اللہ نا و اسماعیل علیہ السلام ربنا تقبل منا دوارو ویل یا ربا قبول کدا زمنا انکا انت السمیع العلیم یقیناً تو خاص تو ہر سورے اور وارسمان پوئے ربنا وجعلنا مسلمین لک اے رباو گرزے منگا ہمیشہ تابدار تعالی ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک اور اولادم دوارنہم یومت چاہی خاص تابداری کئی تعالی وارنا مناسکنا وخیمتا طریقی دے بادات زمنگا وطب علینا وخبل مہربانے کی پمنگا انکا انت التواب الرحیم یقیناً توڑے تو بقلوں کے رحم کن کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اے ربا اولے گے پدے امت مسلمہ کے اور رسول درید جنسنا یتلو علیہم آیاتک چی بیانی پدی بانی آیت نستا ویعلمہم الکتاب والحکمہ او تعلیم ورکی دیتا دا قرآن و سنت ویزکیہم و پاکی دل راد ناکاراخد و اخلاقنا انکا انت العزیز الحکیم یقیناً تو خاص پاسبانی زور والے حکمت والے ومن يرغب عن ملت ابراہیم الا من صفح نفسا وناڑی مخد ملت دین دا ابراہیم السلام نام مگر آسوک چی جاہل کڑی اخبر دان لرام وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا آیقیناً غرکڑو مند لراپ دنیا کی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ آیقیناً دیوا پاخرت کے خامخاد کامیاب نویم اذ قال له ربه اسلم کم مخشی ویلدتا رب تابع اوسا ہمیشہ قال اسلمت لرب العالمین ویل ابراہیم السلام تابع امزامی شاد پارد رب العالمین وصا بها ابراہیم بنیہ ویعقوب وصیت کو پدی توحید ابراہیم السلام خپل زامن دا یعقوب علیہ السلام یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین ویل دیئے زامن زمائے خنن اللہ غرکڑے تاست پار دین اسلام فلا تموتن الا وانتم مسلمون نمم رہتا سم مگر پدا سے حال کی چھ اسلام قبل ان کی
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، آیا تاسو حاضر ہوئے کلچ ایرانی ازدیش یعقوب علیہ السلام تمر، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کلچ ویلا اخفل زامنتا دچا بندگی بکوئے تاسو زمان رستوم، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، او الہی من بندگی کو استاد معبود و معبود مشران استاد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، چنمون دی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام، الہ واحد حقدار بندگے یو ذات، ونحن له مسلمون، امنگ واغلرا اخلاص کو ان کی بندگے، تلک امت قد خلت، دائے اوڈر دا مخی تیرا شویدہ، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اغیل را ثواب دا غاملون چکڑی اغیم، او تاسو لثواب دائے چی تاسو کڑی، ولا تسألون عما كانوا يعملون، او تپوس نشی کے دیستا سنا دائے کارونو چائی کول، وقالوا كونوا هودا و نصارا تهتدون، او آئیدی خلقتا شیطاسو یہودیان یا نصارا شین ہدایت بمومے، قل بل ملت ابراہیم حنیفا، تو بلکی تابداریو کے دین دے ابراہیم السلام شکل کو بتوحید، وما کان من المشرکین، نو دے د مشرکان دلنا، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، وائے دری بجواب کے ایمان راوڑے منگا پالا اور پائیں کتاب جنازل کڑے شیر منگتا، وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور حقی نازل کڑے شیر ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام و نور اولاد دعوتا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور پائے کتابوں چور کرشو موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تا، وما اوتی النبیون من ربهم، اور پائے چور کرشی نورو پیغمبران تا طرف درب دینا، لا نفرق بین احد منهم، جدائی نکم پمن دیشا کی دری انبیاؤنا پیمان روڑلو کی، ونحن له مسلمون، ہم خاص اللہ تا اخلاص کو ان کی عود بند گئے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، نک ایمان روڑو دے خلق بشان دائے شتاسو بھی ایمان روڑے دے یقیناً دی ہدایت مند، وَإِن تَوَلَّوْا كَرِيمُ خُوَارَوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یقیناً دی بلری دشمنے کی دی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، نخامخا بشپ ساتھی تعالی رددین اللہ تعالی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سوری بار سپوئے دے، صبغۃ اللہ، وائے قبول کرے منگا رنگ دا اللہ، ومن احسن من اللہ صبغا، اسوک دے دیر خیست دا اللہ نا پرنگ ورکولو کی، ونحن له عابدون، اور منگا خاص اللہ لرا بندگی کون کیون، قل تحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم، تو آیا جگڑ کوئے تاسو زمون سرام اولوہیت اللہ تعالیٰ کے، اور حال دارے چ اللہ زمونگم رب دے اور ساسم رب دے،
ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم او زمونگا پارا بدلا عملون زمونگا او تاسو دا بدلا عملون تاسو دا ونحن له مخلصون امغی واللہ در اخلاص کو ممکن ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط آیتا سوائے یقینا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اولاد داؤ کانو ہودن و نصارا دی یہودیان یا نصاراؤ قل انتم عالم و ملام ویدی تایتا سخپ ویدری بحالو کا اللہ پویدے ومن نظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ اسوک دے دل ظالم دا شانا چپٹی غیلم چد دسرید اللہ دا طرف نویم وما اللہ بغافل عما تعملون اند اللہ غافل دا عملون چتاسوی کوئیم تلک امت قد خلت دام یوڑا لرامخ کی تیر شیدہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم دیل را ثواب دا عملون چاہی کری او تاثل ثواب دا عملون چتاسوی کری ولا تسألون عما كانوا يعملون او تپوس نشی کے دے ساسونا دائے کارون چاہی کول سيقول السفهاء من الناس زرد وی قمقل خلقنا ما واللهم من قبلتهم التي كانوا عليها سشیو گرزو دا نبی و صحابہ دائے قبلینا شدیو واغی تمخکون کی قل للہ المشرق والمغرب تو خاص اللہ لرا مشرق و مغرب دے یہدی من یشاء الى صراط مستقیم ہدایت کی چالچ واڑی سید لاری طرف دام